ruai men siam bakuit menta. One men siam bakuit 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 let's see bakuit let's see bakuit let's see bakuit let's see bakuit one Jesus Christ 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 Agabashar, pengi agabajam. one Jesus Christ 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 one men siam bakuit 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 Bagabaragat ti jombi. men siam bakuit men siam bakuit men siam bakuit Kohimen koparam. Hakaneka sngi buram jonga charismatic renewal services jongari India. Nginang snongu yautrai but kadbalabu yakaneka pang ngap persyang ban yamir jingmut but pi yakaneka pang. Filled by the Holy Spirit, united in Christ to serve. Dap da kabor men siam bakuit banyalong kawe badu Kris ban syakri iawu. Tok ngi persyang ban ngawtu kindiak ia kaneka jingkot jong kaneka pang mindagasngi. Kat bangi rake ya ka golden jubilee jonga charismatic renewal jonga ri India. Ngamar de ya kaneka pang kaban yarap yangi. Nalorba ngidon haka ayam jong umen siam bakuit. Lesepi kot ia kaneka ayam paska henrengas ngautenad ban kot ayam jong umen siam bakuit. Season of the Holy Spirit. Hakaneka ayam jong umen siam bakuit. Ngidang le ayu ngidang persyang banya jan badu men siam bakuit. Ngi persyang ban hidia umen siam bakuit. Ngi persyang ban imrengka badu men siam bakuit. Bangindup la bandap da kaneka borjong men siam bakuit. Iro yautrai? Iro yautrai. Uno uberiu kano kaberiu bakloi bandap da kaneka borjong men siam bakuit. Kinyalong kawe badu Kris. Kalem umen siam bakuit ngimla banyalong kawe badu Kris. Uday umen siam bakuit un pelong yengi kawe badu Kris. Kalem umen siam bakuit ngim don jingade ye badu mens yau Jesu Kris. U Jesu ulas tang iya ka jingim jongi hagene ka parte da ka bor jong men siam bakuit.
Haba wangelula penbana shapanga jingwan longdo longsnam jungu Chris. Wangelula ong kabor bahaklitam kan van hiar halo jombi kan kaserngi uyapi. Bad pen sa punkon, baden sa kot iyawu Emmanuel u Jesu. Ka jingim jungu Jesu ha ka jinglong do, jinglong briu kalastang da kabor jungu men siyam bakoin. Yaroyaw try? Yaroyaw try. Kalam kabor jungu men siyam bakoin ngimdon jingya de ye bad u Jesu. Kalam kabor jungu men siyam bakoin kalam ka jimpinyay jungu men siyam bakoin ngimdon kano ka jingya de badu Chris. Ngilaban don jingya de bad ka perte. Ngilaban don jingya de bad ka spa. Henry omde badu Chris. Omde bad u Jesu Chris. Yaroyaw try? Yaroyaw try. Hallelujah. Te pikwane yam banyalong kawe badu Chris. Ne pimkwa. Pibaro pikwa banyalong kawe badu Chris. Only one solution. One solution. Only one solution. Tang kawe ka lindi. Tang kawe ka lad ka lindi. Katong kata kalong tolong paralog badu men siyam bakuin. Tolong paralog badu men siyam bakuin. Tang kane ka lindi. Habang yalong paralog badu men siyam bakuin, ngilong paralog badu Chris, ngilong paralog bad ngilong ukun jong uble upa. Nama umen siyam bakuin ulong ka jingay kerpang jong uble upa iyangi. Uji sulawang kumno. Ngan panna upa. Badun pa da wipa tu nong pentengan unong yarap. Ngan panna upa kabamut mano badai ukendra jong men siyam bakoy. Who is the owner of Holy Spirit? Mano upa nama kaktino bele ka ang ha ka gospel jong ya anis katsaw kat Henryu. Ngan panna upa badunaya pi wipa tu nong pentengan. Umen siyam ka jing shisha. Uban yaisa bat pi junom. Yaroyaw try. Yaroyaw try. Yaroyaw try. Kabamut mano balong ukenrat total ownership. Jong umen siyam bakuit de mano balong ukenrad utray jong men siyam bakoy upa ubelay upa ulong ukenrad badu tray jong men siyam bakoy de nakataka daw jisuang langum daw jisuang nganay pi men siyam bakoy danon de wadu jisuang ulayo ya ka jinglong do jinglong brio de lemba upa ula paya kata ka bor bahalor bor bahaklitam batkan kasur ngiyo mano badai kata ka bor bahaklitam ong jubab uble upa teminda habangi hidia mensiyam bakoy automatically Ngiidiano ladangi idia umen siyam bakoy ngiidiano pat ublay upa kabambot yaka jingim charismatic ngiyong daka jingalan jung umen siyam bakoy yaki beryu kiyalap shirhem yaka kubur baba kabambot kide bandon kane ka jingade badu blay upa kide bandon ka jingade badu Jesu kide bandon ka jingade badu men siyam bakuy tenginum don kamban nartatin habangi duai charismatic habangi duai yaro habangi duai pindon burom yau bole pindon kamban nartatin kini kibur kimdon jingade bakabalang yen
kini kilong giberi badan shisha ya kecingnya de bajanai baka balang namar kia de baka trinity bakui ya roya utrai man laki kon gibaduai charismatic kilong gikon chong ka trinity bakui kane kalong ka jimaya habang gipersang banti jeliu ya ka jingmut jong ka jingai umen siam bakui ha ka jingem ka jongi so tu baro man paiwei ki baduai charismatic ki de bandon ya kane ka jingya de badno ong jambara ublai upa ublai ukun ublai umen siam bakui pimla banong hoi ngalong charismatic tengam don kamya ka balang umen siam bakui du don ha ka balang umen siam bakui du don ha ki sakrament umen siam bakui du don ha malaki jingyalap ya ka ketinu bole umen siam bakui du don ha malaki jingduai haba arngut ne laingut ki don ha ka kerteng jonga hangdang don ha padeng jompi rengkhat batpi Jisu la ong denem de bun sin habang iduai ya ka jingduai charismatic ni yawanlang kumne minda ngi barong ina yawanlang hangne banduai puson ya ka tinutrai hangning udon hapadeng jongi umen siam bakoi ya roya utrai hallelujah Dena kataga daw ko himmen ko para ka jingim bajanay ha ka balang Catholic ka urlong habang ilong kikun basyaya lamda ka borjong umen siyam bakuin ya ka jingduay charismatic kalong ka jingkod yan nga baldiapi balong ki bakam janay kam koy ha ka jimmane jongi yaroy utray hallelujah Dena kataga daw kapang nagabinda jongi kalong dap tolong dap daw men siyam bakut banyalong kawe badu Chris ban syakriyawu banyalong kawe badu Chris yenda ngilong kikun bakungu ya kabor jong men siyam bakut haka jingim ka jongi Bad kumno ko himmen ko para ujisu la kular ngan panna upa nagabenda jongno ujisun pan nagabenda jonga ba jompi ujisun panna upa kaya ka jingang nu jong ujisu habaong ngan panna upa ba ukwa bangin long kawe badu kumbalong mau badupa ngirungi de balong nagadagada uji sulaon upa bad mangang ilong pendap kawe kane kalong ke jingkot banyalong kawe badupa badu Jesus Christ hapo ka jingalam jong umen siyam bakoy yaroya utray Hallelujah. Kane ke jingduai, kane ke jingya robaro, kalong ke jingya lejongi, banyalong kawe badu Chris, banyalong kawe badu mensiam bakuin, banyalong kawe badu pa ubaha beneng jongi. Habang ipersyang ban sautu ngilaban nong uji sula kular kumno yaki apostol jongu bad shispa arpung ki senran jongu ulaang apha Jerusalem taphadu papindup dabda kabor na baneng apha Jerusalem banstang kano ka kam syakri ngidon kamayu ngidon kam ya kane ka bor kalam kane ka bor ngimla ban syakri ya ubale lesengin syakri ya ubale da ka bor medjongi kenre kanum neslem kum kata ke jing syakri kanum neslem henry arsin laisin kibrikin tapti paduang peit kasab jomuni ubur yuban ruai
Henry suki pa suki kinong pe tangke jing ruai om don jing pensle ya wu. Pe tangke jing yalap om don jingim ka baba habu. Sontuniem tingin sa tapti na kabinda ki beriyo balaya kini ki kambaro kala moment siamba ko sisin arsin Henry nginum tapti junom. Sontuniem nginom tapti namar kalem kane ka bor ba pinki yangi ngimla banyai syapra. Ya roh ya utrai. Ya roh ya utrai. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.